I dobar dan i dobrodošli u novi video dekoracija. Danas pravimo ukras od soli i za taj ukras od soli treba će papir, ja sam uzeo zeleni, ovako, lepo da ga namestimo. Zatim so, kuhinjska so i krede i neka posudica u kojoj ćete to sipati. Prvo, sipate so koliko želite na papir. Tako. Zatim, uzmete krede, ja ću ovog puta uzeti narandžastu i počinjete da trljate po soli. Znači, so morate lepo utrljati, zato što da ne ostane belo. Ćemo lepo skupite na gomilicu, ovako. Lepo skupite. Napravite ovdje jedan na papiru, ovako, jedan mali kao zubić, neki. Tako. I onda uzmete vašu posudicu i sipate so u posudicu. Ja pustim neku, pošto je nova godina, ja ću vam pustim neku novogodišnju muziku, da se ne bi dosađivali dok ja, evo, to bi ovako trebalo da izgleda. Sad, očistite papir, sipate još sol, ali ja ne volim da mi se boje ponavljaju, tako da uzmem i onda različite boje, ali sad ću na primjer uzeti plavu i trljam. Prvo, lakše mi je kada raznesem so po papiru. Tako, i onda počnem da trljam. Na Facebook stranici možete da mi postavljate pitanja na koja ću ja da odgovaram. Ako ih bude bilo dosta, ja ću da napravim normalno video posebno za pitanje i odgovore. Ali vi postavljate pitanja na Facebook stranici i obavezno lajkujte. Zato što ću na njoj isto davati obaveštenja, što možda neću davati na YouTube-u. Tako. Ali ja ću obaveštenja davati i na YouTube-u i na Facebook stranici, pošto možda neko nema Facebook. Pa ću zbog toga davati i na YouTube-u i na Facebooku. Evo ja, ako se pitate šta sad radim, sipam so u posudu. Ime ovo zeza. spirits bright. What fun it is to ride
Evo to ovako izgleda. Zatim uzet ćemo još soli. I obojiti u neku drugu boju. Ja ću sad uzeti malo više, pa ću onda uzeti ovako i izmućkati, izmiješati soli. Evo sad mogu i sad to da uradim. Ovako miješat ću. Izmiješali smo sol. Sad je ovako malo prljave boje. Hoću da vam pokažem i primjer soli koji sam pravio isto, ali u raznim bojama. Tako, lepo da rasporedimo. Znači, plavu i naranđastu, sada ćemo, na primjer, crvenu boju. Tako, i sipamo. Ups, otišlo mi je u kontrastranu. Ne da se sipaš. Tako, sipalo se. Sad ćemo da ga izmiješamo, da imamo šta. I tako možete do kraja, pa onda možete staviti ovako neki ukras, neku svećicu, nešto. I evo, to bi stavite kredu i to bi izgledalo ovako kao neka svećica. Evo, primjeri koje sam uradio. To bi bilo to od ovog videa. Like, sub i share i vidimo se ponovo u sljedećem klipu. Ćao!